Yes, nanone ikaze umukunzi wacu udahwema kudukurikira umunsi ku munsi rero ngo uruha agaciro wamaze ukanda subscribe nawe utarabikora kubikora akanya kugira ngo tujye tubana mu nkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi bitambuka ngaha kuri Magic TV turi hamwe izi breaking news n'amakuru dasanzwe tugezeho none dore ko ari amakuru ateye ubwoba cyane ni mu gihe mu gihugu cya Kongo ibintu bikomeje kugenda bidogera gatanu kandi nyuma yuko umutwe M23 wifashe ibindi bice bigiye bitandukanye byo muri teritwari ya Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se mu ntara ya Kivu mu Majyaruguru ibi by'umwihariko muri teritwari ya Masisi Rucuro ndetse na Nyiragongo yerekeje hariya mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ahangaha ni muri teritwari ya Karengera aho abantu benshi baje kuba bagwa muri iyi mirwano ndetse ibintu byinshi bigiye bitandukanye biza kuba hangirikira ubwoba ni bwinshi rero mu mujyi wa Minova nyuma yuko M23 ifashe ibindi bice bigiye bitandukanye muri byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo M23 yigaruriye ibindi bice bitandukanye byo muri teritwari ya Karehe nkuko n'ubundi nawe mbikubwiye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ibi byose ni ibice bigiye bitandukanye birimo na Ruzikata Kavumu ndetse na Rwangara utwo ni uduce turi ahitwa cyangwa se turahitwa mu miso izwi nka Haute Plate yo muri Karehe ibice bikaza byongera kuri Shange yafashwe rugukubita ndetse n'inkengero za Numbi ibyo byaje kuba bituma M23 igira imbaraga ku buryo bukomeye cyane ndetse n'igisirikare cya Kongo kigira ubwoba ku buryo bukomeye cyane bitewe nuko umutwe M23 ukomeje kugenda ugaragaza ibintu bidasanzwe cyangwa se ibikorwa remezo bigiye bitandukanye ndetse ukagaragaza n'imbaraga yuko ushoboye byose nyuma yuko batangaje yuko bagomba gufata umujyi wa Goma ndetse bakanawufata kugira ngo bawifashishe nk'inzira berekeza hari mu mujyi wa Kinshasa cyangwa se muri capital city cyangwa se muri umurwa mukuru w'igihugu cya Kongo byose rero bakomeje kugenda bagaragaza ibimenyetso bigiye bitandukanye nyuma yo kwagurira imirwano yabo hara muri Kivu y'Amajyepfo nkuko nari mbikubwiye ahangaha baje kuba bigarura ibindi bice bigiye bitandukanye nkuko nari mbikubwiye haruguru n'utuduce twa Ruzikata Kavumu ndetse na Rwangara mu gihe abaturage bo bara umuntu avuga bakomeje kugenda bagira ubwoba cyane ku buryo bukomeye cyane bitewe n'ibyo M23 iri gukomeza kugenda ikora ku buryo bukomeye cyane niyo mpamvu rero byatumye leta y'igihugu cya Amerika ndetse n'Uburusiya muri rusange baguruka baje gufasha igihugu cya Kongo ndetse leta ya Kongo bituma ishora amafaranga atari make mwahera mitwe yitwaje intwaro harimo za Mai Pariko zikomeje kugenda zikorera hara muri ntara ya Kivu y'Amajyepfo cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo ibingibi bikomeje kugenda bishyira umwuka mubi cyangwa se bishyira umwuka mubi hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo dore ko leta ya Kongo cyangwa se igihugu cya Demokarasi Iharanira Repubulika ya Kongo n'ubundi ikomeje kugenda gishinja u Rwanda nyuma yuko ibisasu bibiri byaje kuba bigwa mu nkambi ya Mugunga bikaza guhitana abarenga 16 ndetse n'abandi 30 bakaza kuba bakomereka byose rero nibyo byakuruye umwuka mubi hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Kongo ibyo byatangiye mu mwaka wa 2023 ubwo mu 2023 yabyutsaga umutwe ndetse ukagwana mu buryo bukomeye cyane ukagwanira hano muri Kivu y'Amajyaruguru aho baje kuba bafata ibice byinshi bigiye bitandukanye haba muri za teritwari za Masisi teritwari ya Nyiragongo ndetse na teritwari ya Rucuranga aho haje kuba habisubirana ndetse banafata ibikorwa biremezo bigiye bitandukanye haba mu duce two muri teritwari ya Masisi tuze kuba dukungahaye ku bintu byinshi bigiye bitandukanye haba nka Rubaya ikungahaye ku mabuye y'agaciro menshi cyane ku buryo bukomeye cyane ibingo byose bikomeje kugenda bituma leta ya Kongo ishyira amajwi mu gihugu cy'u Rwanda ndetse ikomeza kugenda itangaza amagambo atari meza yuko igiye gutera u Rwanda nyuma yuko leta ya Kongo rero ivuyara mu gihugu cy'Ubufaransa kuganira na Perezida Nyakubahwa Emmanuel Macron ndetse baganira ku kibazo cy'umutekano mu kwirara mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo ndetse Perezida Felix Antoine Tshisekedi yaje kuba avara mu Bufaransa igitaraganya nyuma ya birabisasu bibiri byari bimaze kugwa hariya muri nkambi ya Mugunga iherereye hara mu mujyi wa Goma ibintu rero byakomeje kugenda bibi ndetse binatuma Perezida Felix Antoine Tshisekedi atangaza ko agiye gutera igihugu cy'u Rwanda amanura ibikoresho karabutaka bishigikira hara ku mupaka uzwi nka Petite Barriere ndetse abantu benshi bakomeza kugenda bagira ubwoba ku buryo bukomeye cyane dore ko leta ya Kongo yamanuye ibikoresho bigiye bitandukanye haba ibifaro ndetse n'imbunda zazindi ziremereye dore ko ubungubu zishigikiye ziraba mu gihugu cy'u Rwanda gusa leta y'u Rwanda rero ntago yacecetse dore ko yasimanura ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse n'abasirikare bazwi nka Special Force abangaba n'abarwana aho rukomeye ubwo bari hari ku mupaka uzwi nka Petite Barriere uherera mu karere ka Rubavu ibingibi rero bikomeje kugenda biba bibi cyane nyuma yuko M23 n'ubundi yaguye ibice byayo cyangwa se yaguye ibirindiro bikagera muri Kivu y'Amajyepfo dore ko batangaje ko n'ubundi bazifashisha umujyi wa Goma nk'inzira ariko kuba batarafata umujyi wa Goma ubwo baje kuba bajya muri Kivu y'Amajyepfo ndetse nanga muri teritwari ya Karengera ya Karehe kabisa abantu benshi bakomeza kugenda basiga ubuzima bugiye butandukanye nako abasirikare b'u Burundi cyangwa se igisirikare cy'igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda kihagwa cyangwa se kiyahura n'uruva gusenya mu gihe baje mu ntambara cyangwa se baje gushakira umutekano iki gihugu cya Kongo ngubu bitabamereye neza nyuma yuko abarundi bo bakomeje kugenda barira banatakamba cyane ngubu rero imirwano bivuga yuko igiye kwerekeza Kinshasa nako M23 yahise itangaza yuko n'ubundi iyi mirwano igomba guhita yerekeza Kinshasa bitewe nuko ibitero bikomeye cyane karabutaka
byatangiye guterwa n'umutwe wa M23 ndetse umuvugizi wa M23 abinyujije ku rukuta rwa X rwabaza ari Twitter. Uyu nguyu nta wundi ni Lawrence Kanyuka yatangaje amagambo avuga yuko n'ubundi bagiye gufata Kinshasa nk'uko n'ubundi babyemeje, kandi nta muntu ugomba kubitambika ndetse nta n'umuntu ugomba kubahagararira mu nzira. Niyo mpamvu bagomba gukora ibishoboka byose kugira bafashe iriya Kinshasa vuba vuba. Ibi byose bikomeje kugenda bigorana ndetse binaba bibi cyane kuri leta y'igihugu cya Kongo, dore ko iyo ikomeje kugenda ivuga yuko igiye gutera igihugu cy'u Rwanda. Gusa leta ya Kongo yahise ijyana uyu mwanzuro wo gutera igihugu cy'u Rwanda mu nteko ishinga amategeko y'igihugu cya Kongo ndetse banawohereza umugisha. Ndetse ubu ngubu bigaragara yuko ngo Perezida Felix Antoine Tshisekedi ariwe bategereje kugira ngo aze kuba yatangiza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ibi byose bikomeje kugenda biba bibi, nako igihugu cya Amerika cyangwa se leta zunze ubumwe za Amerika zikomeje kugenda zishyira mu majwi igihugu cy'u Rwanda, ndetse leta zunze ubumwe za Amerika zinashinja u Rwanda kandi rwo gutera igihugu cya Kongo, nyuma y'uko nyine hariya mu gihugu cy'u Rwanda aho ibintu bitameze neza ndetse bikomeje kugenda bigorana, ndetse n'abakuru b'ibihugu bagiye batandukanye bakomeje kugenda bashyigikira iki gihugu cya Kongo, ndetse banavuga yuko u Rwanda rwo gutera igihugu cya Kongo. Ngo muri ibyo rero leta ya Kongo igomba guhita yirwanaho. Gusa Felix Antoine Tshisekedi we ibibazo bimwugarije ni byinshi, nyuma y'uko agiranye ibibazo n'uruganda rwa Apple. Uruganda rukomeye cyane rukorera hara muri leta zunze ubumwe za Amerika, ndetse runo ruganda rufite asaga triyari 2.6. Urumva ko ari amafaranga atari make, n'uruganda rukomeye kabisa rukora ibikoresho by'ikoranabuhanga. Uru ruganda rero rwa Apple n'ubundi rwaje kuba rutangaza amagambo atari meza, ruvuga yuko n'ubundi Perezida Felix Antoine Tshisekedi akomeje kugenda arushinja ibinyoma bigiye bitandukanye ndetse bitanari byiza. Ni nayo mpamvu iyi leta ya Kongo ikomeje gushinga ishinja uruganda rwa Apple ko ari rwo rwiba amabuye mu gihugu cya Kongo, ndetse rukanashinja leta ya Kongo ikanashinja igihugu cy'u Rwanda ko ari cyo kigurisha amabuye. Uru ruganda rwa Apple kandi igihugu cy'u Rwanda nta hantu na hamwe rwacukura amabuye ndetse nta n'ibuye na rimwe rufite mu gihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu leta ya Kongo ikomeje kugenda ishinja igihugu cy'u Rwanda gukomeza kugenda nyine kijyana ibintu bigiye bitandukanye, nyine kibijyana hara kwa ruganda rwa Apple rukora by'umwihariko ibikoresho by'ikoranabuhanga rubikora muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ibintu bikomeje kugenda biba ndetse binakomeza kugirana hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kongo. Ni nako M23 ikomeje yo kugenda yigarura ibindi bice bigiye bitandukanye nk'uko nari bikubwiye. Gusa hano mu mujyi wa Goma ho ibintu ntago byoroshye, nyuma y'uko abaturage bakomeje kugenda binubira leta ya Kongo ndetse bakomeza kugenda bamagana leta ya Kongo, banavuga yuko bicuza impamvu batoye Perezida Felix Antoine Tshisekedi nibatore Moise Katumbi. Ibi ngibi rero bikomeje kugenda birushaho kuba bibi, nyuma y'uko nyine M23 ikomeje kugenda ikora ibyayo ndetse igakora ibintu bigiye bitandukanye, haba ibintu bibi ndetse no gufata ibindi bice bigiye bitandukanye. Ubu ngubu rero abaturage b'igihugu cya Kongo bari gusenga ngo M23 ize kuba yafata umujyi wa Goma kugira ngo bagire amahoro, dore ko leta ya Kongo yo bari kuyishinja yuko abasirikari b'i leta ya Kongo n'ubundi bakomeje kugenda babakorera iyicarubozo, nyuma y'uko leta ya Kongo cyangwa se abasirikari b'igihugu cya Kongo by'umwihariko FARDC, FDLR, abawazalendo ndetse ingabo zaturutse mu gihugu cy'u Burundi, ingabo za Afurika y'Epfo ndetse n'ingabo za SADC muri rusange. Izi ngabo zose zikomeje kugenda ngo zikorera iyicarubozo abaturage bo mu mujyi wa Goma. Gusa ibintu bikomeje kugenda bibi rero. Uyu muryango wa SADC wo wiyemeje no kugiye kurandura burundu uyu mutwe M23 bitewe nuko wafashe ibindi bice bigiye bitandukanye hara muri teritwari ya Karehe ihereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Leta y'igihugu cya Afurika y'Epfo ndetse na SADC by'umwihariko muri rusange bakomeje kugenda batangaza yuko n'ubundi bagiye gukora ibidasanzwe ndetse bagahagarika uriya mutwe wa M23 gatanu kandi, ndetse banavuga yuko bagiye kwiyemeza gukoresha imbaraga zabo bafite zose zigiye zitandukanye zituruka ahantu hagiye hatandukanye, ariko bafate uriya mutwe cyangwa se bawutsinzure burundu, dore ko bavuga yuko barakora igishoboka cyose kugira ngo baze kuba barandura uyu mutwe. Reka dusubikire aha ngaha, ntabwo dusubitse ahubwo turacumbitse kugira ngo tuze kurebera izindi updates zigiye zitandukanye zaza kuba zigezeho mu masaha ari imbere. Ni nako mushimira wowe kandi subscribe nawe utarabikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bitambuka ngaha kuri Magic TV. Reka mbashimire rero, andi makuru nakagaruka.